Ukhozi olumaphiko phiko olugula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane iyona nobuciko nomnyunyiyo egcwele isibini nemafini icula ingoma emnandi yayahlukanisa unyaka omusha komdala inyoni enezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza sezidololozela sathi siyayazi le nyoni yayiculele okhokho bethu abanye abathule isibongo sokhozi FM sisibhalelwe isidadada sothu ukhozi FM luhamba phambili. Nginibingelele nginamukele kwesinye isiqephu esimnandi sokhozi FM TV gama lami nguneliswa ngokaceli. Kumnandi kakhulu ke namhlanje siphumile kancane ekhaya seza lana eMorningside eIcon PB Studios. Ubona nje izinto isazonyakaza kube kuhle kube njeyana sibonge kakhulu ukuthi sikwazile ukuba lana. Sihambeli sami sanamhlanje ave ngijabulile kuningi esokufunda umhlaba esiphila kuwo uyaguquguquka dalo eminyakeni eyadlule abantu ngokwamabhizinisi ngokwesebenzi nezinye izinto ezenziwayo babe introduce indlela nezinto esingazenza ukwenza izimpilo zibe lula. Sesihambe sahamba ke saba nobuchwepheshe manje usukhuluma nefone uthi we-phone awufonela uma we-phone awenze lokhu ngempela ubuchwepheshe buzohamba bufike phi ngokuhlanipha sikhuluma ngeartificial intelligence. Ubhuti wami ke la oseduze kwami umuntu ongasisona istranger kule topic mningi nje imibuzo asazongiphendulela yona ngoba angazi umuntu uyathuka usiphumelele wakaZondi uqale lapha engumfundisi eDUT mangaphazami efundisa iMultimedia and Journalism aphinde futhi abe ngumsakazi vele la kweSABC siyazi ukuthi SABC sona samlela bakithi esingaphansi kwayo mawubuka lapha nje network uzobona ubuso bakhe. Bhuti wami uyaphila? Ngiyaphela njani? Ngikhona. Ishila imoto yakho uthi uzala namhlanje. Siyazi ukuthi sisebenza kanjalo ngithi ngoba njengoba siyifaka lezi zinto uyabo uproducer nje uthozama uke wangisendela ilocation yala ngiyakhona seyizokwazi ukuthi ngokuzayo ibone ukuthi uvamile nokuya kule yandawo uthola ukuthi mase kuyindawo engivamisa ukuya kuyona njalo ngagcina seyifunda ukuthi uyakule uma egibela ngalesikhathi okusho ukuthi uya kule yandawo anke ngimtshela ukuthi kuzomthatha isikhathi esingakanani makuukuthi ngiza la njalo iPB Studios. Ngifuna siqale emuva umhlaba usuhamba ibanga elide ngokukhula ngezobuchwepheshe ama industrial revolution mangaphazami square 4 manje la khona kuba khona uguquka okukhulu endleleni yesiphila ngayo ngokwemshini nangezinye izinto mawungasibeka esithombeni nje ukuchazela umbukeli yini eyenza mhlawumbe into ize ibe industrial revolution le esiyona manje isho ukuthini. I-industrial revolution mayifika iguqula indlela abantu abaphila ngayo ngoba masingaqala kule yokuqala kwakuthiwa i-locomotion okukufika kweyitimela ukufika kweyitimela zakwazi ukuthi sisusa abantu kuyekusho ukuthi thina sasalele emumva kancane kodwa ukufika kweyitimela kakhulukazi emazweni aphesheya kwelwandle kwathatha abantu kwabasusa laba behlala khona bakwazi ukusuka emakhaya bayosebenza emadolobheni amakhulu emva lokho masebesebenza emadolobheni amakhulu kwase kuba khona nama factory kwaguqulwa ke nendlela abantu ekade bephila ngazo ukuthi bekuyabantu mhlambe kade behlakule emasimini manje sekuyabantu asebenza imisebenzi yasema office le endala ngaphambi kwe4th industrial revolution bekuya ama computer ukuthi waqala umsebenzi wasema office kwaba into enkulu baguquka ke manje abantu kwangabe kusaba abantu abasebenza kakhulu ngezinto zama factory nezandla nezinto ezinjalo sekuyabantu abatype kuma computer ngokutype kwecomputer ke ezinye izinto seziyashintsha ebesizenza uthola ukuthi bezinzima ngesinye isikhathi kwase kuba ke i4th industrial revolution le ekuthiwa automation izinto ukuthi seziyazenzakalela awusadingi kwa computer sekhulunywa ngo cloud computing ukuthi izinto awusayisave la eduze uyisave emshinini ophambi kwakho sezile phezulu kusebenza ngama satellite manje ukuthi ngisho ungekho sewuyoyithola kwenye indawo ke ungathi kuyaqhubeka ke kancane manje ngoba abanye kunenkulumo mpikiswano ukuthi njengoba kade ukhuluma ngalokhu
uchaza isihloko samanje sayi artificial intelligence engabe sayingxenye ye fourth industrial revolution noma sesiqala i fifth industrial revolution noma abanye bathi khona lokho kuthiwa iAI revolution ukuthi njalo makuguquka ubuchwepheshe nendlela esiphila ngayo siyabantu nayo iyaguquka angeke ize mina ngibe umuntu othi kumele sikuvumele ngoba sikwazi ukuvimba kodwa ke sibone ukuthi yipi ingxenye thina neqhaza singalibamba ukuze singasali ngemumva ngesikhathi umhlaba uqhubeka ngesikhathi ubuchwepheshe buqhubeka Masiyendlalela ke artificial intelligence ikhuluma ngaziphi zona izinto I-artificial intelligence ngoba mawucabanga asiqale ngalo leli gama lethi i-intelligence ubuhlakani lokuhlakanipha i-intelligence makuthiwa umuntu u-intelligent lo uhlakaniphile bese artificial yokwakhiwa so ukuhlakanipha okwakhelwe izinto zobuchwepheshe iyona artificial intelligence ngingisho ukuthi kakhulukazi siyesale thina ngesizulu sethu eqambeni amagama mina siqamba ubone kumele sivele siqhame negama ngeepisode cha ngicabanga ukuthi kumele sihlalele phansi kakhulu kunalokho ngoba kuyesho ukuthi uyucabanga nezifo ezehlukahlukene ukuthi izifo ziyezifike kade zingekho eAfrika kuthiwa awusekhona ingculazi nesandulela ngculazi lapho ke kuba basakazi kuba osolwazi behlangene kuqhamuka amagama ubuchwepheshe sihlulwa yini ke kwasithatha isikhathi eside kangaka ukuthi icomputer kwalokhu kuyicomputer nje yebo kuyasho ukuthi khona umqhafazo iSMS kodwa bangaka bazothi umqhafazo bese ke uma sewufika kulokho okunye ke kusawumqhafazo nakho ukusenda ama message ngezinye indlela ikona ke ngithi kumele mhlambe abasakazi nabo solwazi emanyuvesi ukuthi bake bayihlalele phansi lezi zinto bacabange kodwa ubuhlakani obusebenzisa obakhelwe ama computer kuyasho ukuthi kungase kube inkinga kungase kube into enhle into kakhulu ethusa abantu ngalobu buhlakani ukuthi phamba bufike phi bugcina phi kuphi la sisithi khona ayingeke manje sekwengezile seku too much asithi ukubuyele emumva ngoba ukubone nje mhlawumbe ezinye izinto mawungena emotweni iyasho imoto ukuthi mhlawumbe noma iphone noma yipi device oyisebenzisayo ekhaya yasho ukuthi mhlawumbe kusele 20 minutes ufike ekhaya mawujayela ukuya endaweni ethile ngesikhathi esithile yakubuza ukuthi usuzoya yini lapho sibe sikulungisela indlela sikubonisa ukuthi kungenzakala kangakanani akukho la kuzofika khona isicosha ulwazi engingafisa ukuthi licoshe mhlawumbe nje ngiyachitha Nkosi yami mhlawumbe ngiyachitha isiyasho yona ukuthi ayike iyalicosha kumanje lolo lwazi ongafuni ukuthi ilicoshe ngoba wathi uphuma ekhaya uyakuleya ndawo mawungena ezosho ukuthi hayi kuzokuthatha isikhathi esingaka ukuthi uye kuleya ndawo mawuke wathi nje short left kancane uzoyizwa lokho ithi hayi awukujike ubuyele emumva kiwale uthi uyaqhubeka ithi ngeke silahlekile ke manje awujike ubuyele emumva kanti wena uyazi ukuthi uphuma indlela zakho angazi ukuthi unkosikazi umese khona ukuthi isithi nje ukuthi sethi izolo phela besiye ngale asike siye ngakhona namhlanje kuyona le direction kona yebo kahle kahle iyona indlela ebakha ngayo lobuhlakani ukuthi ngesikhathi sisebenzisa iyathatha ifunda izinto ezithize ngazo ngathi ifake khona lapha ko cloud o cloud ngahlangubisela nje ngoba iCloud amafu kahle kahle kodwa ama satellites ukuthi ayikho la iduze kwethu ibanjwele kude ukuthi ngisho sewuloga on kwenye device ukuthi ukwazi ukuyithola leyo mniningwane ungabona ukuthi mawushintsha iphone yakho uloga on kwenye phone iyazi ukuthi uneliswa izinto ayithandayo still zikanje ngoba uloge on ngama credentials akho ukuthi ubuhlakani bakheka kanjalo ukuthi ifike ifunde ukuthi abantu kahle kahle baphila kanje izinto ezenziwa abantu zikanje bahamba indlela enje into bayiphakamisa kanje nempilo ke into kubona abantu bakule ndawo esikuyona abayenza ngalo luhlobo ngokufunda imininingwane one esifaka kuyona two nathi indlela esiphila ngayo ukuthi njengoba uyichaza nje usuka la aye lapha ya ukusho ukuthi
kusetshenzwa lapha kuhlalwa lapha isikhathi sokusebenza kule ndawo mhlawumbe u8 to 9 ekseni kuyiwe ekhaya mhlawumbe u4 u5 ntambama wonke umuntu ophila kule ndawo ngathi uphila ngaleyo ndlela bese yabona ukuthi okuyiwe itimeleni ngoba khona amazwe sazi ukuthi gitshelwe itimela kakhulu noma kuyiwa erank yamakhumbi noma bagibela imoto kule ndawo bese ifunda ke abantu bakuleyo ndawo ukuthi baphila kanjani bese kuyabakha nayo ubuhlakani bayo mhlambe content singayinaki njengabantu mawuthenga noma udownloada i-app noma uthenga iphone itablet baningi oclickiye I agree ngiyavuma mhlawumbe sesivuma khona lokho ukuthi ikwazi ukucosha lolo lwazi uvuma kona kanti ke isikhathi esiningi ngithi awukwazi ukungavumi ngoba angazivuma ezinye izinto I download ngeke izisebenze uyohlala nje uphila ngendlela yakudala sokuthi uyazibuka nje iscreen ozibuka kusona isibuko kahle ngoba awuvumanga ukuthi izenze kodwa usukuvuma zona lezo zinto ngiyacabanga ukuthi leyo nto qala inkulumo mpikiswano nokungazwani kwamazwe athize akhiqiza bona lobuchwepheshe ukuthi sike sabona izwe laseMelika lilwa neinkampani zobuchwepheshe ngiyakhumbula ko Japan China kanje ibalwa no China kakhulukazi China balwa nayo ngoba iyona ngathi ikhiqiza kakhulu ubuchwepheshe obhlukahlukene bamafone nalezi izitolo ke sezikhona za online ukuthi kuthengwe kuzona ungathi izwe laseMelika namazwe aseEurope anenkinga ke ngalokho into abayibekayo ukuthi njengoba sisebenzisa lobuchwepheshe benu ingakanani imniningwane neyicoshayo ngathi kanti izokwenziwani leyo mniningwane eneyicoshayo ngathi kodwa kube ngaqali ngazo lezi inkampani ngoba phela nawo lamazwe analenkinga nawo yaphiqiza lobuchwepheshe ayayicosha lemniningwane angafuni kodwa ukuthi iphume iye kwelinyizwe ucabanga ukuthi kuzohamba kufika la khona lobu buchwepheshe buhlakaniphe okudlula umuntu kuzokwenzeka ngoba mawubheka ukuthi uma ngabe ukuthi icosha ubuhlakani kubantu abahlukahlukene izothatha obakho ubuhlakani ithathe obami ithathe obolandelayo nomunye njalo uthola ukuthi ke sewunobuhlakani bethu sonke ngoba phela njengoba siyabantu ufika nekhono lakho nendlela yakho yokucabanga ngifike neyami kodwa mase khona lento esikhandiwe ecosha kuthina sonke leyo nto izohlakanipha ukudlula thina sure hamba isithuse leyo nto mhlambe nje so hamba siphile kwi-movie le ka Will Smith angazi noma iRobot iyona impela kodwa angeke isebenze ngaleyo ndlela kodwa kuyoba ukuthi njengoba siwabona amafoni namakhompyutha kuyosebenza ngaleyo ndlela kodwa uthola ukuthi icontrol impilo zethu ngoba phela kufakiwe nasemotweni yakho uthola ukuthi ke sekhona indlela esicontrol lezi zinto ezingakwazi ukuzicontrola ezokwazi ukucontrola thina ngayo kodwa sicabanga ukuthi zakhiwa abantu uma ngabe isisinike inkinga azi ukuthi kuyobe kukhohlakala kwabantu ukuthi isinikeze inkinga ngoba yonke into inento enhle inento embi kanti njengoba kukhona nabantu othola ukuthi umuntu ophila ngendlela emsulwa kube khona lophila ngokukhohlakala ukuthi kuya ngokuthi sezandleni zabani icontroller umuntu onjani icontroller uhulumeni onjani ngoba nabo bakhona uzothola ukuthi uhulumeni abakhohlakele asebesebenzisa zona lezi zinto ukucontroller abantu bakwamanye amazwe ngicabanga ukuthi le inkinga amanye amazwe anayo ukuthi uma ncosha lemniningwane neyicoshayo ngezakhamizi zakulethizwe nizoyithatha lemniningwane niyoyenzani kuleli lenu izwe nizobe senizocontrol abantu bezwe lethu ngale mniningwane eseniyithathile ngabo nayigcina kunina sure sikhuluma noSiphumelele Zondi artificial intelligence masibuya fisa sibheke ingozi emsebenzini mhlambe usuphile lovalweni kwamanje ukuthi masuka lana kuzobe kungasekho mina sobe sekukhona omunye umuntu mhlambe oedithiwe eveza sengathi yimi asazi siyabuya Phinde sikwamukele ku Khosi FM TV sikhuluma ngobuhlakani obakhelwe ubuchwepheshe sikhuluma nobhuti wami uSiphumelele wakaZondi okuwumuntu onolwazi olukhulu noliningi kakhulu kuyo lomkhakha bhuti wami
Imisebenzi sasayisabela miningi imisebenzi esingakhuluma ngayo kodwa asike siqale nje kule esiyibone for example einsimini sekukhona imishini emikhulu esebenzela abantu isema office nezindawo ezahlukahlukene khona inkampani nje ezinkulu ngeke ngisayibiza amagama ezadedela abantu abaningana ngenxa yokuthi abasadingakali nezinto zokusakaza ke njengoba umsakazi nawo uzosakaza abantu siyami ukuthi kuningi kumele sikusabele yebo lokho sekwenzeka manje lokho kubalayo ukuthi ziyaqala inkampani enkulu ngoba bona bayayonga imali uma ngabe kunemshini bese ke kuba ukukhathazeka ngeimpilo zabantu ukuthi ke umuntu usezosiphilisa kanjani yikho ngeke ngithi ngesinye isikhathi kumele nathi siyicabange lento ukuthi kumele sibe abantu abakhiqiza izinto ezihlukahlukene njengayo lemshini singabi abantu abahlale bekhongozele ngaso sonke isikhathi ngoba into engikhathazayo ngayo le artificial intelligence esikhuluma ngayo ukuthi siyabona amazwe aseningizimu namazwe asenyakatho ukuthi ikakhulukazi angithi ko South America, North America, Asia nase Europe sisele ngaphandle eAfrica ibona abasakhelayo lezinto nokuthi ke iEurope yabona ukuthi isikhathi esiningi iyasala kubuchwepheshe nje obuningi obhlukahlukene uma ngabe uyiqhathanisa nezwe laseMelika uyiqhathanisa namazwe aseAsia so ubona into asebeyenzile lento ekuthiwa i-regulation imithetho ebhekana nobuchwepheshe awuthi ngibuyele kwi4th industrial revolution ngaphambi kokuba ngibuye kwi-artificial intelligence into abayenza ukuthi kwaba ne-regulation yokuthi ama-charger lawa ama-smartphone abe ne-charger eyodwa wonke ama-smartphone asetshenziswayo o-type C kwenziwa Europe lokho ngoba i-Europe yazi ukuthi kunamazwe amaningi angena ngaphansi kwe-EU ukuthi bekhala ngokuthi umuntu mawuzoshintsha usuka kwi-laptop yalolu hlobo uyongena kwi-laptop yalo leyahlobo kumele ushintshe i-charger ngokushintsha kwegama mase usebenzisa ucingo lwalo leyahlobo uyosebenzisa i-smartphone yalo leyahlobo kumele ushintshe ngokushintsha kwegama ngakho ke akwakhi umthetho ukuthi la eEurope kulamazwe ethu njengoba siyi-EU sifuna i-charger eyodwa vo ngakho ke lezi inkampani uma nazo ke sesikhiqiza noma ngabe sikhiqiza eMelika South America eMiddle East Asian seziyazi ukuthi kumele zikhiqize into ekanje ngokomthetho waseMelika ngokomthetho waseEurope angeke bakhiqizele eEurope kuphela sekuzoba umhlaba wonke jikelele ngeregulation eqhamuke eEurope nalana kwi-artificial intelligence sebenento ekuthiwa i-AI Act okusho ukuthi basakhuluma masayi-act akakabi umthetho kahlehle kusayinkulumo ezikhona ukuthi okumthetho kahlehle kodwa kusayinkulumo ukuthi njengoba siyaphambili kumele siregulate ngalolu hlobo ukuthi sizivimbe ezinye izinto so bona sebekhethile ukuthi siyabantu bomthetho thina kulobuchwepheshe noma ngabe ubuchwepheshe artificial intelligence ubuchwepheshe ubuchwepheshe obudala siyabantu beregulation njengoba usho ukuthi thina siyasale Africa ikakhulukazi sihlale siyabantu abakhalayo ukuthi asifuni nobuchwepheshe ngicabanga ukuthi kumele nathi sibone kungaba uhulumeni kungaba imbone ezihlukahlukene kungaba yithina siyabantu ukuthi singabi abantu abakhala ngaso sonke isikhathi ukuthi kulethwe izinto zangaphandle thina iyipi njengoba kade siqala inkulumo ngisho ukuthi asikwazi ukuvimba ngoba ngiyacabanga ukuthi nangesikhathi sama-computer kufika ama-computer kuthiwa kwakhona umuntu owayazi typewriter athi hey njengoba sekuzostorwa yonke into mina ngikwazi lo mshini okhona ofikayo usuzoloada yonke into mina ngizazela nje ukuthi ngiyatype nje kuphuma iphepha and ukustoreni endaweni eyodwa baningi ababezolahlekelwa umsebenzi ngakho ke ikona ukuthi usithuthukise nawe ngoba okunye ngeke uze ukuvimbe ngingakubala kube kuningi ke ngisho ukuthi siyakhala hlale sikhala nje eNingizimu Afrika kodwa ke uze ubuze ukuthi thina kanti siyongena nini ke ekuthenini asibe yingcenye yokukhiqiza lezi zinto ezikhona singaba abantu abakhala ngaso sonke isikhathi sisibuke ku TV umuntu uthola ukuthi uyaskenela lapha ngekhadi lakho uyifakela upetrol thina akufikanga kuthina lokho ngoba kwathiwa abantu bazophelelwa imisebenzi kodwa bakhona abantu abakhala emshini yini thina singenabo singabakhiqiza abantu abakhala emshini emisha efikayo yini thina singeyona ingcenye
yokukhiqiza le artificial intelligence lokho futhi kuyosiza ngicabanga iChatGPT ekuyiyona kuthiwa sevele nje yashintsha indlela iartificial intelligence esebenza ngayo ngoba ufike ikakhulukazi emanyuvesi uthola ukuthi ama students ayakopela noma sebhalelwa umshini Ngabamba kanjani? Cha phela Ayakalula futhi kalula nje umuntu cishe akhululeke cishe kakhululeke kalula babambeka kalula nje futhi ngithi okunye la bethuke bebhayiza khona uthola ukuthi iAI le khona njengabo ChatGPT kusagcwele information yaphesheya kwelwandle uzobhala essay uthi organization ngaba kuleli organization uZ kodwa uthi ngaba kuleli dolobha elincane lase-America lo mfundi ufike kanjani kuleli dolobha elincane lase-America akhohlwe ukuthi ezinye izinto mhlambe kwasayena ayiguqula kodwa ke ngokuqoqa kochwepheshe sesikhona nendlela ama system ukuthi uyithathe essay uyifake khona ebuye ithi lo ubhalelwe yilo yamshini uvela uyibuze kwayona uthi bhalo wena letho bhalo wena uthi angiyibhalile futhi izokutshela futhi ukuthi ibhale nini so sebeyabambeka kodwa ngisho ukuthi ngokwalokho ke kwe-information ikona ukuthi information eningi yethu ayikakabikho ngoba ucabanga nendlela intatheli ezisebenza ngayo ukuthi abantu be research isikhathi esiningi kodwa makuukuthi wenza istory ufuna imninengwane asithi ngonongoma angeke ibe nayo imninengwane ngonongoma yikho ke ngithi nathi kumele sibe yingcenye yokwakha lezi zinto nokufaka imninengwane singabi abantu abakhalayo njalo njengoba kunomncintiswano nje ubona ukuthi amazwe ahlukahlukene oChina oAmerica oGermany baningi ungathi bayancintisana ngokuthi ubani ozothatha igxathu elikhulu kunomunye ekukhiqizeni lezi zinto zaye artificial intelligence thina hleliphi so lokho sikhala njalo Sure silokho silandela ngemumva yona iyathusa leyo nto inakho ukuthi umuntu kumele aphaphame azilungiselele ngokwanele ukuthi izinto maziguquka ngeke ngabona kuke kwaba neculo mangaphazami elika Drake ngenza kanje ngoba kwangesiyena kwakusetshenziswe artificial intelligence and angazi noma ngikhumbula kahle kunalezi zinto yabona ze rap ama beef nyana abo nanani kube ngathi uDrake ugadlile kanti wayengakaze esho lutho and mangaphazami futhi no Ricky Rick alale ngoxolo naye kwaba nengoma yakhe hayi ukuthi yayiyimbi noma kanjani but uzubona nje ukuthi artificial intelligence khona la umuntu khona ngingakaze ngihlale kulesi sihlalo ngacula iphume kodwa ingoma izophuma ngoba indlela esebenza ngayo ukufunda ukuthi iphimbo ngoba bethatha ingoma ezihlukahlukene basifake kuona lo mshini zayo lo muntu bazobona ukuthi ubhala kanje iphimbo oliphakamisa maku kanje yalehlisa maku kanje umshini ugcina ufunda ukuthi iphimbo lalomuntu kahle kahle lisebenza ngalendlela bese ke umrapper ke loyo arap nomculi loyo acule ucabange ukuthi uyena ngempela kodwa okwamanje uma ngabe kungakakhenikwe studio ngoba lokho kuphuma sekuyingoma kusuke sekukhenikiwe studio mawulalela lokho kuphuma emshinini uyezwa uma ngabulalelisisa ukuthi kuba khona lokho kuba ama glitch kancane ongathi kuphazamiseka nje ukuthi uzukuthi akulona izwi lomuntu kahle kahle computer kodwa ke uma sekukliniwe studio angeke uze uyinake zonke lezo zinto uyocabanga ukuthi uyena lokho kwa Ricky ke kodwa umndeni babe ucelile wavuma ngoba wayengasekho emhlabeni ukuthi singayikhipha ingoma ka Ricky sisebenzise lubona lamathuluzi artificial intelligence neSABC ke yaba nezinkinga ke uthola ukuthi izintatheli zeSABC kakhulukazi ku 404 laba baye bafunda izindaba uthola ukuthi kusetshenziswa iphimbo nobuso bomuntu ofunda izindaba uyabona uyena ngempela ekube khona izinto akwakuyizinto zo cryptocurrency ke uthola ukuthi uyayimaketha ukuthi ongazi ukuthi izinto ezinhle bese kuba khona kuthiwa nasi story siyalandela akhuluma Elon Musk lo phethe inkampani ehlukahlukene zobuchwepheshe naye umbono uyakhuluma impela ukhuluma ngako ukuthi hayi hamba yo invest kule cryptocurrency hlukana nezimali zakho wena sezocabanga ukuthi ngizibonile intatheli zase-SABC ngambona nalomuntu naye wezobuchwepheshe engitshela ngalento ngayithatha imali yami ngayobanikeza kodwa ke kumele nathi siyifundise siyabantu ukubhekisisa lezi zinto bekuhlale ekhalwa
nge social media ukuthi kumele siyo verify into esiyithola sekunzima kakhulu ke manje ngoba sewubona ubuso uzwe ne voice yomuntu ikutshela into akuseyona into ebhaliwe kuphela ungaze ucabanga ukuthi uyena kodwa namanje kusamele siyifundise ukuthi siyo verify izinto kakhulu ke kunakuqala ilento ade sengizoya kuyona ukuthi ihlo lomuntu liyakwazi ukubona into mangesiyona cause izinto ezimbili ingenzeka umuntu angenza something aphike ngokuthi ayakusimina iAI noma ngempela lo umuntu angayenzi leyo nto kodwa kube nento isithombe speech noma yini le ekhiqiziwe kube ngathi lo muntu useyenzile umonakalo njalo uyaqhubeka kuyenzeka by the time ebuyele emumva sekutholakala ukuthi kwakungeyena sekunomuntu engafikanga kena kulowo mbiko ihlo lomuntu malibhekisisa liyakwazi ukubona ngoba kuye kube khona la ubona khona ukuthi indebe asihambisani ncamashi ne voice nendlebeke izozwa njengoba ngikhuluma ngokuglitcha kwezinye izinto ukuthi khona lokho kukuza ukuthi ungathi computer la uma kodwa ke kumele uyimisele ukuthi ngizobhekisisa lokho ukuthi akukho yini lokho kugejana ukuthi lo muntu uthe because kodwa umlomo awugcwalanga kulo because khona la ufike wanqamuka khona ihlo lomuntu liyakwazi ukuzibona lezo zinto kodwa kumele lizimisele ukuthi lifuna ukuyogada ngempela yini mhlawumbe imithetho enjani kumele silethe la eNingizimu Afrika ukuzivikela nanokusikhulisa ngicabanga ukuthi kumele sibheke kwamanye amazwe imithetho esiqala khona ukuthi ngoba kumele kuvikelwe izakhamizi zezwe ukuthi one kungadlalwa ngazo zingayitholi zisebungozini singatholi sesicontrolwa imshini engacontrolwa ithina econtrolwa kwamanye amazwe ukuthi sesiphila ngemshini ecreatewe amanye amazwe uthola ukuthi kwasathina indlela esesibehave ngayo sekuyama robots kodwa senziwa izinto ezenziwe kwamanye amazwe imithetho kumele njalo ihlale ibheke ukuthi sibavikela kanjani abantu bakithi ngiyacabanga ukuthi ngaphandle kwemithetho kumele kube khona indlela ezokwenza isiqiniseko ngoba uhulumeni uhlalesha ukuthi wona sasala ngaphandle kulama industrial revolution awu3 afika behlale bethi nokumele sibe khona kwi-industrial revolution yesifunda njengoba sesiya ko-AI ukuthi sidingani emapha amakhono adingekayo nathi siyabantu ke ngiyacela ngoba ngiyangibone nezimbono ezihlukahlukene uthola ukuthi kuliwe kuthiwa hey thina ke sesizophila kanjani ngizokwenzela nje isibonelo angake ngabuza udriver meter taxi ePretoria ngithi niyalwa anibafuni labo e-hailing abakhona yini ningaqhamuki nokwenu impendulo engayithola kuyena kahle kahle yangenza ngathi ukudika ibala ngoba wathi sike sazama salwa sibanga ukuthi izocontrolwa ubani sure ngasho ngathi imboni ezinkulu kangaka akube abantu bavumile ukuthi siyakwazi ukuhlangana singasali ngaphandle manje kugcina sekusinikeza izinkinga ezinkulu ke uthola ukuthi sekunezimpi ke singazazi ke manje eqhamuka ngokuthi kuthiwa siyabvimba lobuchwepheshe asikwazi ukubvimba ngakho kumele sithole ukuthi siyakwazi ukusebenzisana ukuthi nathi sikwazi ukuthuthuka njengamanye amazwe ngoba asifuni ukugcina sisele ngemumva asifuni ukulokho siyabantu abakhongozelayo asifuni futhi ukuba ile nto ekuthiwa iconsumer ngaso sonke isikhathi ukuthi ziyakhiwa la zakhiwa khona thina siyothenga sikhipha imali siyabanikeza bakhulisa imnotho yabo thina wethu awukhulu umnotho ngoba mawungakhuli naleminye imisebenzi ayikhulu nayo mawungasho nje umbono wakho izinto ezifana neCovid-19 la khona wonke umuntu waphoqele ukuthi ahlale ekhaya noma enze imizamo noma ikuphi la khona ayenzanga yini ukuthi lobuchwepheshe bukhule ngamandla kakhulu kunaqala ngoba manje ngisho ama meeting mawungathi phela ngiphume endlini ngiyohlangana nawe ungathi kuphathwa yikhanda simosha petrol ngoba kwenze njani ukuthi uthangiyephi yebo kwezinye izinto
kwakhulu ukusebenza ubuchwepheshe kodwa ngingathi ngisabuyela khona la ukuthi khona lento esesithi consumerism ukuthi kwakhulisa leyo nto ngoba ngisho ukuthi nakho ukusebenzisa yabo lama meeting thola ukuthi yenziwa ngevideo meeting ukuthi nalokho kusayi consumerism ngoba khona wenza imali ngokuthi wena uwenze leya meeting oyenze ngevideo imali ayizi kuwena ngesikhathi ungena kulezi izitolo za online ungaphuma uye mall khona wenza imali akekho futhi la eSouth Africa owenza imali yikho namanye amazwe ngathi ayalwa ngaleyo nto ukuthi njengoba abantu bengasathenge izitolo zala sebethenge izitolo ehleli phesheya kwelwandle sithini ngomnotho weimpahla zokugqoka wala ukuthi ngingathi kukhulise iconsumerism kuthina kakhulu siyiningizimu Africa yizona izinto ekumele sithi ukuyibheka ukuthi thina ke ngaphandle kokuthi sibe abantu abahlale bethenga ngoba egcineni kuyosho ngempela ukuthi hayi kwangathi asandinge office kodwa ngokungandinge office ke sesidinga umuntu oyedwa manje kulabantu abawu10 kade sibaqasha kubenze njani laba bawu9 bafundile ukuthi amakhono abo nabo bawakhulise ukuthi bakwazi ukuthi mhlambe bayiguqule abanye baqhubeke benze lento ekade benza ngendlela entsha noma bayiguqule nje baye kuyimboni ezintsha zokuthi bakwazi ngikhumbula khona umfundi ebengimfundisa wayenza ijournalism ekade yenza kodwa manje uthe usenezezela ngokuthi enza izinto zo cyber security angasho ngathi uyena kumuntu ngoba kuzona zonke lezi zinto zokusebenzisa ubuchwepheshe nabo lobo buhlakaniphile izona izinto zo cyber security ukuthi njengoba ubuhlakaniphi ukudlula abantu ukuthi sizivikela kanjani siyabantu masebenzisa le machine ukuthi singangene enkingeni ikona ukuthi yena useyohlanganisa lokho akufunde euniversity nalokho okusha ko cyber security useyakuhlanganisa usewumuntu okwazi ukusebenza kangcono kulesikhathi siyakusona sure ngifuna sesiphetha usiphe izeluleko ngiba ngisho ama do's and don'ts empilo kuyaphambili eyiphathelene neartificial intelligence ngoba uqinisile khona okubi kodwa kuningi kakhulu okuhle masingacabanga ama surgery enhliziyo la khona kubucayi khona ukuthi umuntu asebenzisa izandla kube khona imishini nezinye izinto ekanjalo ekwazi ukuthi zisisize singabantu siphile senze into ezinkulu sifike kwamanye ama planets nezinto ezikanjalo ungathini sibheke kwikusasa lethu mhlambe 5th industrial revolution angazi noma ngibize kanjalo noma kusa early abanye bathi AI revolution ngithi ubuhlakani lobu bemshini buzokwazi ukuthi nathi sibe nesikhathi kodwa ke uma ngabe ukuthi ke siyasifundisa ukuthi sibe nesikhathi sokwenza ezinye izinto ezibalekile empilweni ngoba uke wenza isibonelo ngokuthi uphuma endlini uye kwenye indawo ngoba uzothi ukuya kwenye indawo ukuthatha mhlambe asethu 30 minutes kube yi-hour ukuthi ufike kulo mhlangano yakona cabanga izinto ongazenza kulo 30 minutes kuba yi-hour uma ngabe kuukuthi ke umuntu ojulayo ngokomqondo ukuthi uproductive ngempela ngoba ukhona umunye ongathi hayi ngidlala uTikTok kuleli hour kunokuthi ukuthi ngesikhathi izandla zingabambile into ovamisa ukuyibamba wenzelwa umshini izandla zenza enye into kodwa nalokho kukuthina ikona ukuthi siyivumele lemshini ukuthi ingene ukuze nathi sikwazi ke kodwa ukujula ukuthi izandla sezenza ezinye izinto umqondo sewenza ezinye izinto mhlambe futhi ke sewenza izinto ezibalekile ngoba ezinye izinto ebezingabalekile ngaleyo ndlela ngoba ngicabanga elinye hotel laseGoli senama robots ukuthi kuba yiwona ahamba yo deliver ukudla room service ukuthi mengabe uordile sekhambe robot thola ukuthi ke istaff sesikwazi ukwenza izinto ezibalekile kunokuhambisa ukudla emarumeni abantu sekhona nomsebenzi obuzothatha isikhathi eside ukuthi wenzeke kodwa ngoba usekho lo msebenzi ukuthi ngilongilinda uchef ukuthi aqede ngithathe ngigije sengizokwazi ukwenza nokunye umsebenzi sewenzeka ngesikhathi esincane sesikwazi ukukhula kangconywana kunalokho ebekuzoba ikona ngesikhathi saphambilini ngiyengibone khona amazwe
okwazi ukorder khona ukudla bakusende ngerobot ngibona ukuthi we la kwelakithi nala deliver khona lifike lizothi eqathatha ukuthi ungathola nje kuthiwa baluvimbile endleleni lihamba nephasela alisafika ngephasela balishaya phansi robot Butami ngibonge kakhulu ngesikhathi sakho Ngibonge mina kuningi kakhulu esikufundile Ngibonge mina Ngiyathemba uyophinda usivashele nangelinye ilanga Hamani ngibiza njalo ngiyohlala ngikhona kumele silokhu isicijisana ngalezi zinto zokuchwepheshe Kuleke ngizothuba iartificial intelligence so awufonele lo yabhudi lo asondele ngase studio Ningangireplace ke ngibone ngithi angiyanga kodwa lapha kwayimina okhulumayo Ayike sibonge kakhulu nakuwe mbukeli woKhozi FM TV ukuthi uhlale nathi kuze kube isikhathi samanje na kanjani kwesinye isiqephu sophinda sihlangana ukukhumbule phela ukuklikha laphana uthi subscribe njalo makune video entsha esifakayo ukwazi ukuthi usheshe uyithole. Kama lami uNeliswa Cele sinithanda kakhulu.